Eraibora ituru na polono yaido tomo district alo Bukedea kotoma krono kwa kako noda dawai donyor ne petai a musirini lukumine yare keda kwatakany kotemona luo kolir kai moriati lo Bukedea yaso nanyidai lodera polone cholong LC1 chalola kuoro ebalabe ubaka kwenomo inyamatalo muogo inyamatalo akoro situ akera mitenga doleta musine lukumita kwatakanya isatu akata abwenga yangarte report otem opotu litela opotu anu kwana esio agera wadika musirine nguni damages lu le somaona amojong silivi apolot nada lemeja chapa musirna ke muogo ezide asalado amusiri dera laro mamede muogo lode de ona kano kai ngara kini due aka konesinonit momwa kiredede achok o chalo lo upe atu pajana na idopi torakako erono ae lanyi chalo ikere nesie monyi amojong esta jilongi kali kede ipege keri kanyauni ludo buaka kona omudia ai moriara musirin buaka keno masiboro inyamata imumwa inyo muogo achokine osodi kwenye ngajanga pege na orit ararte do ipege bala ledo te kanyauni kere amijartos tungada iche lude monyete bogita kanibon ka misirin nude gelegela akala jo temulo Bukedea nese monyete be ichan etengeda neside joke ne akuoro daiti sedo boro yararte muogo yararte imomwa yararte achoko kere darite mambo deo nani ilepite sa pugane ngara kisoda kedi modobor maka kikoron lo kujukere to nwaro mucheri abira ta chesemero mama musino yatana da para kisaka Chianchana kaka musirne nwe muoga unikera roja inepene na muno nyasata tana na lemenge dewe semera nga berna kuriana ikisho medewe polo kebe elepiriti shapu gani ngara ki atotu bete ejuko adiga ngata katina kamala rakeda ikinyom apole cholong LC5 Bukedea Moses Olimkan lodera ingesde dopele monyi amusinare nuka watermelon desitogo gonko balabe districta nesida adomon reports kereluka kako ido ebe adaona remor ingarin amotora gangat ay ngarakini tunga David Wright Opus TV East ko Bukedea district